Mwiriwe ndabasuhuje abumva ikinyarwanda inide zo mu TV24 tugiye kubabwira amwe mu makuru yiri wavugwa mu bice bitandukanye by'isi ndetse n'u Rwanda rurimo abashaka ikinyarwanda mwese ikaze. Amakuru yacu y'uyu munsi ibanda ku nkuru y'umunyamategeko wise umuturage igikuri wasabiye gufungwa no kwishyura indishyi za miliyoni 10. Muri Kenya ho abarinda Perezida William Ruto bahinduwe ikitaraganya, turaza kumenya impamvu. The Zoom TV24. Duterurire mu Rwanda nkuko twatumaze kubivuga, umunyamategeko usanzwe ari n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Munyakarangwa Aline yasabiye gufungwa amezi 2 no gutanga ihazabu y'ibihumbi 200 no kwishyura indishyi ya miliyoni 10 kubera kwita igikuri Ingabire Neri uzwi ku izina rya Minyone usanzwe afite ubumuga bugufi bukabije. Uru rubanza rwabaye kuri uyu munsi ku itariki 25 Gicurasi 2026 mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Icyemezo cyarwo kikazatangazwa ku ya 11 Kamena 2026. Iradukunda Neri yatanze ikirego arega Maître Munyakarangwa Aline usanzwe ari umuhesha w'inkiko w'umwuga amushinja kumufata mu buryo bumutesha agaciro no kumukorera ivangura akamwita igikuri, kandi ngo ari ijambo rifitanye isano n'imiterere y'ubumuga bwe bw'ubugufi bukabije. N'inyito mu rukiko bwasobanuwe ko yagaragajwe bwa mbere ubwo uwo munyamategeko yari mu nzira zo kurangiza urubanza. Umuryango wa Ingabire wasabwaga gushyira mu bikorwa ku cyemezo kijyanye n'izungura ry'abawugize. Icyo gihe ngo Maître Munyakarangwa ubwo yarageze mu rugo hari uwo mutungo yagombaga kurangirizwaho urubanza, yahamagaye ushinzwe umutekano mu mudugudu asa n'urangira aho ari, ati ndi kwa cyagikuri cy'igikire. Indi shuro uyu uregwa ngo yabivugiye mu ruhame ku rukiko ubwo haburanagwa ikirego cyatanzwe kuri Cyamunara yari yarakoreshejwe, yashinjwaga ko itubahirije amategeko. Ingabire agasobanura uburyo iyo nyito uwo arega yakoresheje ngo yamugizeho ingaruka ndetse no ku marangamutima. Uregwa hagitangira kwiregura, umucamanza yamubajije niba iryo jambo yaba yarigeze arivuga, abihakana yivuye inyuma. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo rukagiha n'ishingiro ndetse rugahamya Maître Munyakarangwa Aline icyaha cyo gutukana mu ruhame, rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 200. Uregwa we yavuze ko nta gihano cyabaho mu gihe nta cyaha cyabayeho, asaba ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha kitahabwa ishingiro. Uruhande ruregera indishyi rwasabye ko mu gihe uregwa yahamwa n'icyaha yanatanga n'indishyi zingana na miliyoni 10, hiyongeraho n'izindi miliyoni zigera kuri imwe yikurikirana rubanza. Mu kiganiro kigufi uyu urega yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Iradukunda Neri yavuze ko kwitwa igikuri byamugizeho ingaruka, bityo akaba yifuza ko yahabwa ubutabera. Hari aho yagize ati icya mbere ndasaba ubutabera, icya kabiri ni indishyi ndetse z'akababaro kuko yarampohoteye cyane kandi byaranambabaje. Yavuze ko yahisemo kujyana ikirego mu nkiko kugira ngo abantu bagikoresha imvugo zitesha agaciro abantu bafite ubumuga babihagarike, be gukomeza kubakorera itoteza. Icyemezo cy'urukiko kuri uru rubanza kizasomwa ku itariki ya 11 Kamena 2026 isaa 9 z'amanywa. Ibizavamo nabyo tuzabibagezaho. Ikarongi, ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwatangaje ko ahari kubakwa ruhurura mu mujyi wa Karongi hamaze kuboneka imibiri irenga 60 y'abatutsi bishwe muri jenoside, ndetse ku gikorwa cyo gushakisha indi mibiri gikomeje. Iyo mibiri yabonetse mu mujyi wa Karongi mu kagari ka Kibuye umurenge wa Bwishyura. Hari ku itariki ya 21 Gicurasi 2026 nibwo imashini iri gucukura hazanyuzwa inzira imanura amazi iva ku muhanda Karongi Kiziba yatiyuye izamura iyo mibiri. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Karongi ishinzwe iterambere ry'ubukungu yitwa Ntakirutimana Julienne yavuze ko nubwo bigoye ko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bamenya ahajugunywe imibiri y'abatutsi kuko bihishaga, ngo Imana yo iziho, Imana yonyine ngo ariyo izi aho iyi mibiri iherereye. Ati iriya ruhurura yagombaga guca mu busitani aho isanzwe inyura, ariko kubw'impamvu tutazi bishoboka ko ari Imana yazizanye, biba ngombwa ko
yimuka ica hariya mu ndabo zaho hafi y'urusengero, birangira tuhabonye imibiri y'abishwe muri jenoside. Ku itariki ya 18 Mata 2026 mu rwibutso rwa jenoside rwa Gatwaro habereye n'igikorwa cyo gushyingura mu cyubahiro indi mibiri 143 y'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, irimo 80 yabonetse n'ubundi bitewe n'igikorwa cy'umuhanda cyangwa se n'ikorwa ry'umuhanda Karongi Kiziba. Dukomereze muri Ruhango. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yarashe umuntu ukekwaho ubujura arapfa ubwo yageragezaga nawe gutema abaturage bageragezaga kumufata. Byabaye uyu munsi rero ku itariki 25 Gicurasi 2026 bibera mu mudugudu wa Kaburajwire, mu mbabare niba mbisomye nabi, uherereye mu kagari ka Kibero, ni mu murenge wa Ntongwe mu karere ka Ruhango. Inkuru y'ikinyamakuru igiye ikavuga ko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yabwiye iki kinyamakuru ko abajura babiri bitwaje intwaro gakondo bibye ihene ebyiri z'umuturage. Abaturage batabaye babirukaho banatabaza umuyobozi w'umudugudu, ahageze abajura bahungira mu nzu. Nyuma rero polisi yaratabajwe, ihageze abajura barasohoka mu nzu, noneho bashaka gutema abaturage. Polisi yavuze ko umupolisi yarashe umwe muri abo bajura ahasiga ubuzima, icyakora undi arafatwa. Tujya y'u Rwanda aho ihuriro noneho ryo ryatangaje ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bari kumwe na Wazalendo biciye muri teritwari ya Masisi na Walikale abaturage 10. Umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iki gitero cyagabwe mu gace ka Maremo na Karembe ku rugabano rwa Masisi na Walikale mu ijoro ryo ku itariki ya 24 Gicurasi 2026. Hari aho Kanyuka yabwiye ibitangazamakuru ati muri Maremo bishe abasivile 3 bakomeretsa 6 banashimuta umuyobozi waho, ubu kugeza uyu munsi ibyamubayeho ntibiramenyekana. AFCM 23 yatangaje ko nyuma yo kuva muri utwo duce FDLR na Wazalendo bari muri utwo duce basahuye bikomeye agace ka Bweru, batwara n'inka 11 z'abaturage ndetse ngo n'ingurube nyinshi. Iri huriro ryatangaje ko nubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaremeye gusenya FDLR, ikomeje gufasha uyu mutwe witera bwoba cyane cyane mu bikorwa byo kuwuha intwaro, ikanayobora ibikorwa byawo ndetse n'ibya Wazalendo. Igitero cya FDLR muri Maremo na Karembe cyangwa se Karembe gikurikiye ikindi cyagabwe muri centre ya Bambo muri teritwari ya Rucuru mu gicuku cyo ku itariki ya 18 Gicurasi 2026. Ni igitero kishe umusaza w'imyaka 77 witwa Nzirorera Sekuye ndetse abashimuta n'abandi baturage 2. Tukiri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi bw'iki gihugu bwakangaranyijwe bikomeye n'igitero gitunguranye cyagabwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangoka kiri ikisangani mu ntara ya Chopo. Ifata icyemezo noneho cyo guhagarika by'agateganyo ingendo zihakorerwa. Iki gitero kibaye icya gatatu kigabwe kuri iki kibuga cy'indege kuva umwaka watangiye 2026. Inshuro ebyiri ziheruka ihuriro wa FCM 23 ryatangaje ko ari ryo ryagabye ibyo bitero rikoresheje drone. Icyakora leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isobanura ko ingabo zayo zazihanuye zitaragira ibyo zangiza. Mu masaha 12 y'umugoroba ku itariki ya 24 Gicurasi 2026, abanyamakuru bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko kuri iki kibuga cy'indege humvikanye iturika rikomeye, byakekwaga ko hari igisasu cyahaguye muri ako gace gikoreshwa cyane cyane n'abasirikari bazobereye mu gukoresha za drone. Icyakora abaturage barimo n'abatuye Kisangani batangaje ko guhera uwo mugoroba kugeza mu gicuku cyo ku itariki ya 25 Gicurasi bumvisha ibintu biturika kuri icyo kibuga cy'indege inshuro 8 ku buryo kubona ibitotsi bitari byoroshye. Kuva ku iturika rya mbere ryakumvikana ku kibuga cy'indege cya Bangoka hagaragaye abasirikari benshi. Abasivile basabwe kujya kure yacyo mu rwego rwo kugira ngo hatagira utakaza ubuzima cyangwa se ngo akomereke. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiratangaza abo ikeka ko bagabye icyo gitero cyangwa se ngo itanga amakuru ku byangiritse.
ariko abanyamakuru bazwiho gukwirakwiza ngo icengezamatwara ryayo bavuga ko ari drone zoherejwe kandi ngo zahanuwe ngo zitaragira byinshi zangiza. Nuko byagenze mu bitero biheruka. Amafoto y'ibyangirikiye muri iki gitero cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani yagiye ahabona. Mu byangiritse hagaragaramo ikamyo bigaragara ko ifite ibyuma bimeze nka za radari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Twibutse ko gato kuri iki gitero cyagabwe ku kibuga cya Bangoka cyakurikiye ibindi bitero bya drone byagiye bigabwa mu bice bigenzurwa na AFCM 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'icyabaye ku itariki ya 24 Gicurasi 2026 kuri centre ya Rubaya no muri za Rumangabo ku nyubako y'abarinda pariki y'igihugu ya Virunga. Umuvugizi wa FCM 23 Laurent Kanyuka yatangaje ko ibi bitero byagabwe ku ihuriro ry'ingabo rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi byatwaye ubuzima bw'abasivile benshi, cyane cyane muri Rubaya aho inzu z'abaturage zitari nkeya zasenyutse. Kugeza ku masaha yo ku manywa yo kuri uyu munsi ikibuga cy'indege cya Bangoka cyari kigifunze. Muri Kenya ho umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja Kilocho yahinduye abayobozi b'umutwe w'abapolisi barinda Perezida William Ruto nyuma yaho umuturage abaciye muri humye akamugeraho mu buryo bworoshye ndetse akamufata no ku rutugu. Mu mwanya muto abashinzwe umutekano wa Perezida Ruto bahise bamukura ariko uyu mukuru w'igihugu abasaba kumutwara neza anamusezeranya kumuvugisha. Nyuma iki kibazo cyazamuye impaka ku myitwarire y'abashinzwe kurinda Perezida William Ruto kuko ni kenshi abaturage babacika bakamugeraho mu buryo bworoshye. The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.